tun chum chu khovela cheng mi then khaten andu le chak wang ni hau lova andam kho chwa na na anthil e tui nai lo le mak tak tak te thlir ho na inei le donang umyang mishing te changni lo khovela om thil nung to phot te hi chuan kan dam kho chwa nan ti nge ngai kan neya chu chu kan taksa in amamo ang e in tur kan ko chunga lak lu hi ani mishing te chuan dan na ranin jing chun tlai le zana te kan ko ruak no kha nan thil kan e china anei dewin an e tui dewa anei lo deu ten kan e tui lo ani maya ma se ton chuma karon soi tur te ero hi chuan atui lo chu soi lo keini ang duang taknial te pon e mia kan ngai lo thil trop nok le bol lo tak tak te chu an re thei em awangin dam kho chu anan an e chin ama sabera chon khovela ram re thei ber te jingami haiti ram mi pui te thil e hi lo thlur bing ta ila haiti ram mi pui te hi african midum ho kumsang kha zariat palikuma friends ramachanga independence swal chuak te kha ani a ma se an ram hi anin to del lowin an ram mi pui tam jok za sumriat te khu mir thei tak tak ani a kumsang ni som kuma lir hing na takin asoi nu ngat phei kha chuan an ram din mun hi a chezwal hle a an ram are thei sa to nak lain ngayan o chho thei tak tak talawani chuti mek line kumsang ni som burukum khan cyclone rap thak tak hurricane michael anti chuan an noi le shep mai boka hemi chumphei hi chuan an in le lo za som kwa chu he cyclone hian ati chat sak vek ngi ani hei wang hian khovel ram sang sang atangin chom dol na sang sang po andong na sa hle a ma se ram khat ve reng ruang ni si chu heng chom dol na te hian a thlen phak lo na chin omzia te vak ani mi alo na mir thei veng slum area sang sang oma chung ho chuan chokopuar eina tur poisa an nei lova poisa nei deuh tan po e in tur tha hi du duwa lei tur om chuang bok lova a om chun po ato hle chuwang chuan e tur mu mal an nei lo wang le kamram tur an nei lo em awangte ril drama an thi mai lo nan le an dam kho chwa venan mat kuki an ti mai chir manga chang ang tak tur an siam chop chu an e chinia mule chir chi le tui chu cho polin koi hlar thei khopin an choka chumi nuwa chang phek bial ang ve tak turin an siam le a chu chu ni sa a phoro le in an e chin mun tam zo ka chuan khing chir chi le tui chau mangte khian an siam tlang puya ma se mun chen khata ve thung chuan tlema e ti chak om ve deuh turin batar le chini te pon pol ve sek chin heng chir manga chang lem lem an siam chop e chin te chuan chutianga chir song bol chuan taksa in amamo mineral strang strang apai nem thu an soi ve mo mai boka abik takin nu naw pai lai te chuan an taksa a calcium an lak lu ve theinan heng chir chang te hi an e na sa zwal bik chin kamram dang om talo chu no pang te hlei hlei hian an loma an siam lai mai mai te po hi enin an bial tu au zelani soilan to angin haiti hi ram re thei tak ani a western hemisphere a phei chuan naw pang kumnga hnuai lam thinga ber an ni chin chu ba ka nat na sang sang heng chulam fel lo na te tb te ko chalo te hi aleng na sa uchuak hle boka heng vela chang hian an chir ei hi chuan thatna lai lai engemo ane ve chu an ringa ma se le lam zong tak chuan chir an ei thina wang hian mi chen khatan chuan an nat na tor sa te po hi azwal kai ve thei tho thungani chu mai ba ka an kamram ei tur mu theile ban phak ve chun ani miawa wang hian chung ko tam tak chuan chir chang siam hi na bera nein chunga tang chuan poisa te po an la lut ve hial zok chin ani Philippines ram miritation khatte po khian andam kho chwa nan thil tui hnai lo le chop tak mai keini ang duang taknial te pona kan ei du bi khau lo tur chu an e chin ahminga tan pak ti an vo a chumi omzia chu a ol sam ber zong seidon chuan e bang noi ti na ni a takalok tong chuan bol hlo le bal then fai ti na ani boka chumi ina ako ber chu restaurant ning noi le bol hlo bom vela mi thil e bang noi ho hi ani pak ti hi chuan a huam zau thei viau boka mi in e tura an le eng thil po an e zo le tak lova an pai hnu zong zong
frozen sa achanga sanga te thlai le ei tur sang sang bazar ning noi thingpui dor ning noi zong zong te po hi a huam vek mai ni ti chuan chung ei tur sang sang an chhar khom te chu a bal le a bol lo lai zong zong the ang to ka an then fai hnu chuan a ei the ngal chu ani maya ma se heng ei tur ei tlak to lo song bola mir thei te tan veka tlom zo ka le thei tura zura chhong vele chin pol te po hi anom ve a anni ho chuan tui mangin an silfaya ei tlak to hlol lo lai te chu an hliar sang boka chumi hnuwa chuan a ei tura zirin an song bol vele chin sa le mui mer lam chu entirnan mi KFC ei bang noi emo mi sa ei bang noi ti bor vel ti an ni chuan te la an kang thavele mai chin chung chu mir thei te a thar that lai le aman to laia leya ei ve phak lo ho chuan man tlom jok fe in no pwarna na mangin an ron le chong vele china thlan tur dang an nei lo wange moni pakpak ei chin customer tam tak te chuan aten om zong le atop zong anga an ngai mi alo thu te aman pa nga ya an lei phak hau lo tur le an nei phak ve hau lo tur thil tui tak tak chu tianga an ban phaka a om ve chu alom om an ti hle zo kani an din huna changa thlir pui chuan an lom pui om hle rualin thil pui tak ero om chu hetianga ei tur si sel lo lutuk mi pai hnu bol no bom vela changa an lak chhuale hnu ei hi taksatan a thalo hle ni in mithiam te chuan an soya the National Anti-Poverty Commission po in pakpak ei chin te chuan nat na sang sang hepatitis A te typhoid te ko thalo le luak te an nei thei thu soin warning po an lo pe hial to nge a ma se heng pakpak dor siam chin te ve thung chuan fai taka an sil fai wangle tel sa taka an thak le vek awangin mishing tan lo omna a om lo thu le pakpak e wanga thita pu an la shat lo thu an soi war ve hle thunga an soyang hian pakpak e wanga thita record chu an la om hau lova ma se nau pangzi nga pakpak e wanga dam lo ta e ron om ve nuk chin ani tin an soidan chon kumsang ni pret kumak food crisis awang khan na satakin Philippines a hian re theina hi a hlwar zuala heta tangche a hian pakpak ei po hi tunma zong ain anin ti muin alar zualta ani India rama Bihar state Katihar district chunga thingtlang kho pakhat dangi tola khwate po hian kumsang ni pakukum khan tuilian rap thak takan tuara he tuilian hian an lo ram in zong zong te ati chiat sak vek awangle du thlan tur dang an nei thlot lo wangin sazu chu chowa rengin an lo ei ve buk chin ya mole he kho a cheng chung ko zathum vel zet te chu he tuilian hian an nei zong zong lak sak fai vekin an hak lai zong chu an nei chhun chu ani tamaya chutakara sarkar la chuan chomdol na emo ruwa man na thar asiam sak ei bok silo chuwang chuan chung ko tam tak te chuan an pum ruak no kha nan le ril cham luat tu ka wanga an thi mai lo nan sazu chu cho aringin an ei chin han ngai to chin tamai mai la abik takin meichia phei chuan sazu te hi kan hlautlang puya chuwanga kan mu fu chang po a chimur ur chin kan ni renga ma se lo theilo na wanga mana han ei vel chu engtiang che in nge a omang he thuleng wak bo zui le chui chiang tur hian India a news agency lian tak ANI correspondent te chu he hmuna hian an kala heta hian he khwa cheng tala murmur chuan koma ani po in thuleng wak chu thudik nge ani thu soin keini po in ei tur kan nei lo wangin kan chung kwa in sazu hi chowa kan ring chin ti in a soini heti lai hian he mun bial tu block development officer Rakesh Kumar Gupta chuan tuilian awanga khomi te torna zong zong te hian kan beng ala thleng ve haulo sazu e te po chu an lo omani ma na ma che chung e tu te chu tribal nam tun ma changa lo e sa chin shim te bak an nil wang tia soin a oi sak mel wak lem lo ni hemin nu hian Congress MLA Shail Ahmad chuan Chief Minister Nitish Kumar ne na chomdol na pethwai turangen na lekha azia sakta hialani ngaya kan nei heng jing le tlaya cho kan han eve mai chin te hi a hlu in alo ro pui kher mai tiru chak em chung po a ei tur nei haulo korwak no kha na na chir mi thil ei nu le saju ei hial chin te po
anom laia hun bineya mi ei ruala kan la ei in vengot po hi pathian hne na lom thu soimol mul na thamalo ni thlir tu zong zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule